Notice window the ma'am taram actually ngasigi national international amasung local headlines ta ikoi manipuri karam karam paw number paw ri bage have do makup ta na khanna bage namak tekuna sandokchari special program of notice window news analysis ta ma'am mo khana taram dokchari ngasigi news analysis ki expert on election beriba ikoi gi tonga tongan ba moro paw sing khanna bage namak ta election beriba je manipur gi saknai rava Chinese journalist hanagi amzugi ikoi president obiramba Chief Editor of kangleipak Meira kaka Shyamjai ni kaka Wangkhemcha Shyamjai kaka bu taram nongchari kai khun buchari kaka ngasi si mapung oina ikoina national news aduga international news ta karam karam manipur gi pausing yauri bage haidana yengbada national news ta yauri ba maroi ba pausi ngarang rongmai naga council na tawkiba banjina maram oira ka manipur da highway singda lakpa gari me stands ta loina leire highway gi wafam sima maroi ba wafam mo oina pausi yawi aduga masigi mathakta vision plan 2047 gi ikoi Northern Council gi the Chin State of Manipur haidana palakpa masimasu yamna maru paw mo oina yawri maram de masi Northern Council da Vision Plan 2047 da Chin State of Manipur haiba wafam palambaje masi withdraw tawkhre state government na step local padegi haiba wafam su yamna kanna palli masi iroinara housing national media da yamna phongbong sana pal yawri pawsi social media da sandorakiba ikoi maru oina Twitter haidana khangnaramba hojing ne X haidana leiriba social media platform sida sandorakpa ikogi chief minister gini haidana ikoi personified tawba audio ki clip khara sigi matangni masigi wafam si Times of India, Hindu, Indian Express, the Wire na chingba tongan ba ikogi media channel sinda pau ina yam chawna yauri ai han pau si ikoi manipur gi local daily sing the phone ba pau si ga ikoi national media da phone ba pau si ga pulap punsi dar akada han baji ka kada in lokho chani baji social media da sandorakli ba audio gi matang da FIR lokhotun season ba hugre lamdam asita santi thugai na bohona basingi mathak ta chapchaba thau lokhat kini haiba lenga ki firep sin harol thodangi top headline story ka masida mapung ni yauri vasi audio do achum aran khangna bagi damta commission da thagak khre habsina atopa paw amani masida haukiba chahigi megi tang ahum da yahoduna manipur thokli irang asi lakshan duna mausa da gi tangdu leita ba punsi mahingda purakna ba center ma state engak na kanna honari cherak asida manipur gi chief minister na phongdokpa wafam ni haina semdokpa audio ma social media da sandorakli basi lengak na honari ba kaya si wari mata hanaba jadarakpa lalong amani maram aduna asigumba lamdam asigi santi thugaina bo honari ba singi mathakta aing gi oiba chapchaba thabak lokhot kini haina lenga ki firepsi ngarang thadorpa lenga ki press statement amagi makha pona phongdorpani kaka national media da ina news amtang lokho jara kanda NDTV da hairibaji audio clip se hoji the Wire adagi tongan ba ekhogi national media mayam amana report tori aduga masigi video aidi masigi transcription audio aduga masida high revising ji kari no have English da ithokpa pot wahi mayam mong yam na pakshan na masigi poche sandorapagi film amakak lakpasini high film masi NDTV report tori basi haukiba August ki tang 3 tasu masi lenga ki maki de order ma DIP an thoke vel leire aduga hauju lenga ki center musu state ki maki de chatari ba peace plan si thugai na gina makta deliberate attempt amani haidana manipur lenga ki maki de phungdoi ka kari having na kalamorom da hari bo audio clip asi home ministry ki makada leiba ekhogi inquiry committee da hari bo audio clip se submit tawkre ba anu paw musu lai kari kanoni Miraj ai newtv tabiri ba me purwa ko ko nonjari husi ore basi akhoi manipur ki tanglu de ta da film akhoi chahi maga thamaga changchilak ba ko sibawdo manipur thoiba wa thok basi irang ga dosin mangam da leire bani miyam na pami ba asi akhoi peace shanti haibu duni ei kanu basen basen usira le minaba hai adu da ore ba film basi akhoi gi kanu gi husi akhoi gi social media da da gi akhoi gi audio clip ka akhoi gi thadok rakanda cm gi akhoi gi content voice sharaga sai to buni ko pene haiba hai si akhoi gi masi lam TV hai tare masi rebak TV duga aina haju nengi di Miraj hujiki adugi santoiba adi wayar orba adi khoi national khoi paper gi khasing ming pali ko adi national paper apsina paw ma khoi hal dawraganda ko paw si miyam da khoi sandok pa miyam khangla pa miyam hebiti madu evidence ke miyam ase akho lekum to ebo ai sambak ai kanoni ai journalist ni ai samom on harupani ada karang mo ai paw ma iba taragadi mi khoi soira gadi ko defamation case lakani
अदो आई लेरे है जो खंगिनेबो अदो द वेयर अदे अति कोगी नेशन पेपर सिंजना अकोगी शेंग अकोगी वॉइस अकोगी साबनी हुकी यम चाखोलेदनो सोशल मीडिया के मिगी मकोंग दा अमदा पाजन बा यारे इमिशन तो यारे ने को अदुनदि मधुगी सबचारा कोई थिबम थोए है भाई वेयर ना हाइरबा लेगी कोई नेशन मीडिया सिना हाइरो मैम सिदो काई भयो चुम्मी हाइबसे अकोई मसे अकोगी लीगल की ओइबा थबक सिला कोलगा अकोगी थिबम अको थोएबो सबचार ले लम मोइना अदु नतने ता मीबु तौदरा तौई हाजिन बा याबा नते अदु अरगदि अकोगी लेबाक से अकोगी इंडिया की ओइना कोई मोना शांति थुवाइबा हाइबसिदा अकोगी पाउचे सिंग नबतें पंखिन बा याबा नतेबो पाउचे हाइबसे अकोई सिमम हाइबनि नो एनिमी नो फ्रेंड हाइबनि येंगनबा लेते मरुक लेते हाइबनि अरुगा असिगी अकोगी सुदुम मी आइन मखादा आइनो अदुम लुन तौदुरिनबा अदु ngaranggido yam sathina akoi kanodadi social media akogi kanodi nation media tem ne lun sandure nuaite akoisu adumaina akoi leba kamgi minister santi hanjana ba hona jariba minister amana adu taw matam sini san tawi koli ana haibo adudi tabada nuaite ba adabu matam sana akogi manipur ga ke director of information and public relation gi ba ke gi moina clarification pida khotre tawi ko adu pida clarification do adu achum mo oisino aduga chwa taw sida sim chwa haire no je extra ke the social media da santori budu di ta sing na ko gi ministry hogi makha ha no tro adugi action lakon na taw haina achapna hogadabni सबचाल होकर तुमने कमाई इंक्वायरी कमिटी इन दैट सिनेरियो आओ इंक्वायरी कमिटी सिनेरियो मणिपुर से एफआईआर में लोकल पगी अदु एफआईआर में लोकल लगना अदु सबचाल थिगलगना आरान मनी अचुम मनी हाइबदु सोइदना कोगी खंगुन गमुनी अदना मसे कोगी सुगी लमजिरे जो कोगी सरकार की मिट से याम सांगना कोई येंग बताय कना सोशल मीडिया त कगी तौरी खोली हाइबसिंग से मसे कोगी मसे चखिम नमगी दखर ओयबो तसेन हाइबदा कोगी मणिपुर nga की ओरगसो कोगी DIVR director of information public relations se so maming dik oina leirabani maming dik oina leirabani ba magi functionary man lenga kam sumyam ga ani gi akoi samnaga to pau I pau mayam puno matam tan thadokpa kana kai tawri haiba se masi DIP ju hundu ma kana ko extra social media de oina masa gi minister amarasu regi mai amasu ko DIP hundu ma ga mai extra thagale hai si akoina 1979 sa adai gi akoina khabar tor ko matam de DIP through the lund akoi sat tawi ne ba ko tawdi haibu di la le hebna tabo tasina akoi gi DIP ha le di ko ina lenga ka sung yam ga bridge ma thong sarana sarkar pakhel ma sa thoram gi mayam do DIP na ko torga na media ra phangli media na ku happy ari media jo thi do ani si le gi dam ne ko aduna matam jana ko DIP se ko tawli le hebdo masum so ko gi lenga sim se ne hawro sini ai bam dirje noise makata ba pau da national media da manipur gi pau si ngasi ngarang ji am chong ne yauri makata ba pau da ko gi north eastern council gi vision plan 2047 haidana phong ba masi gi booklet chi gi chapter 3 da art culture and natural heritage haibasi gi para number ko gi ahum su ba tare masi da haibasi north eastern regions ji da mahausa da gi chahi mahausa ka chahi cha ke ase dagi ton mafam dagi miyoi kamlu mayam ama manipur changakhi northern region sing da changakhi habi gi wafam ni masi manung da kaka palli bazi number A da tibeto mongolo chin sing si yunan dagi lakhi heba mizoram da leiriba kangu ji sumai palli mathang da san kangu ji eastern myanmar dagi upper assam da lakhi heba gi wafam palli mathang da tai ahum sing si amuk bama phawraga lakhi bagi wafam ji assam da leiriba chang palli mathang mari shubda palibasina cookie ji variegated chin haire ado makoi ji chin state of manipur dagila ki habagi wafam ni palibasi masiki matang da NTV ki report ki matung ina north east vision plan 2047 withdrawn over the chin state of manipur factual error habani masi vision plan 2047 si withdraw togre chin state of manipur have factual error ma yorum badege have wafam jini masi manipur ki chief minister Shri N Biren na donor minister Jyotiraditya Scindia da haribo wafam ji inform tawraba matungda haribo steps local pani haidana aikogi manipur chief minister N Biren gi Facebook account da thagaloba post amana haribo wafam ji thambi aduga hojik la iba masigi fall out sina kaga hojik si ngasi gi naharol thodang gi another headline amada vision plan 2047 da chin state of manipur haina yorum libasi modi ne kari action lokhot ke dori mega chandra manipur pradesh congress committee ki president ni nakala marom da sana lebak pauche da mu manipur thokli bi irang da PM donor minister na thau haijin ba lepu
Manipur Chin State kada je lebe ke haiba Prime Minister na sengto kada bani haiba 𝐍𝐄𝐖𝐒 center ki wafam si na sana lepa ki top headline choi kaka haiba pause ma pungoi na ngasi ki tongon tongon ba ikoi local paper mayam da pungi kai hebini ka minoni Miraj ba se akoi gi yamna line lowe ya da ba kenoni akoi gi huji ore akoi gi Manipur da akoi gi sungdok thuk da akoi gi sasin ba history mayam ma akoi gi leiba adagi lam maming tungana onselak ba adu adane haiba mayam je adu tawe masi akoi langa ma leiru langa si ma nga thoi bang tani huju oire basi akoi Northern Council Vision 204 akoi 7 gi draft akoi sida yaw se ma chapter 3 da ko are the concern again nation heritage gi bakada ethnic tribes gi horufom gi batang da kuki gi sil haibse masi Manipur gi akoi state sida gi lak bane lana tokhile lan is level ko lan is masi jumpham yaw ba akoi baseless ni adubu masi da ina thai da ngai oibadi akoi honorable minister na masi batang jana akoi gi khanga kanda mana akoi gi mana communication and development gi akoi gi masi gi mana eastern gi kanu gi donor minister ko da batang jana mana si akoi gi khangan der ko ta mai lok do man haire ba adu masi na haire adu no so yaro ko yabdi so adu so yaro ai habdi mana adugi madugi pre-plan kana yauri kana madura yauri kholi haiba mari leina ba khu official ke mayam pun bukto adu fajana khoida thirga book toruga na madu FR case wala lako anda legal ni sasal ledi lebak che run so do chapele bak haiba ma akui khangi dame ba chumna adudi akhona adudi du lali khole do lokthok piro haire lokthok ke haiba yaro ba yamna sida ko conspiracy loktung kanda akui gi sinbam man ba gi leiri ba mase akui gi chief minister na mase yam jamuna khangedamni kai hujiki shanti hanjale si tore khole kha ganja daure ai betabida si akui gi sin state ama Manipur gi adigi sin state am taro kana haur puni na mun hairi bi yengo si kem lali mo na akui gi airport pu mo na lamga airport kai na ta tawba thangjing ba thangting kai na onthok ba adagi kun kem por pa te beng kai doba hekja swai tai lerga lam ming ai uthok pa adagi portion address eta uthok pa swai to bugi thabuk se khoi yam sa tin khoi satar e ba ye adum basi kari no haiba matam da basi akhoi gi masir kana loktur ba yauri adu ji Northern Council gi si have je arai brate lengar silpa crore ka thada dana to leido ba thap amne ba ko adum basi da donor minister adigi bari le na bati me pun ba ga Manipur gi ore ba ko gi mari lein ba khoi gi Manipur gi ore chief secretary gi hawra ga ko mari lein ba me pun bakse pro ki officer sing ma am mami mra sing ta daga swana Manipur thugai na Manipur la na inta isin na samjan ba honiri se masi chief minister na lokthok ro na haibna ta bidra madu FR lokku kadamni moi madra case lokula ga na modo book tor ga moi ai ni officer ba khoi ka khanga da adu na da traga di Manipur se khoi i ba kan shanti oro da Congress President Sri Meghachandra na pangiwa wafam da Manipur da Chin State kadai da levage haina Prime Minister hangli Northeast Council ki maru document ama oiriva draft Northeast Vision Plan 2047 asi da yauriba Chin State of Manipur haidivasi kanan sengkiba no haini Union Donor Minister da hangi Manipur map ki wangmada Chin State sengkiba leite amasung Manipur ki apunba ki saktam amasung ngamkai kahendana thamgani haina Prime Minister masamagna official statement thokadabani haipa wafam akan wafam singje thamle Congress kogi APC gi project Meghachandra na akoi gi hek thorok ga matang jana akoi gi react torpa adagi apam ba phudrok ba si jo thagi ngai ne ba ado masing matang chumin na lebia dia du honorable akoi gi Prime Minister phau da badu gi ba se sangthok kodabne na hairi se mase akoi mase haibum thokune ba kamai tawdana akoi gi Manipur do akoi gi sili state ama option gi kuki sing ge sili haugi bani adu tawbune haiba ma hajin bai ba se ar Prime Minister de batama yam puru makta akoi Manipur si akoi apun saktam kaheloi aduga bar chakhur matam da Northeast ki chakhutari yaroi haiba am leiri ne ba sumo ori film jira akoi gi Northeast council gi sida akoi gi Vision 2047 da sigi draft sida akoi gi chapter 3 daga saita tor ibse masigi akoi gi bar langa so yam trai lo mun tokte chap masigi kanana tawbuno kaduno haiba kanana semjun chajun me tawribuno si haiba sigi bachi akoi gi Prime Minister de horuga namari de ba mamde thigit laganda masi akoi gi adu ai ni mutung chara bigdam ne abini aduga matang jana ngarang akoi gi MPCC gi akoi gi president akoi gi Meghachandra honorable akoi gi mana tawru se masi akoi tohum thokune ba ngadna te akoi Manipur yam puram hawudamni sumaina sajin ba history semjin ma abo toksin ma me pun makse pakdong to ya ban te ba
अरे इंडिया की कनो हौरेन है तादी दिल्ली दी चिली सेट हौरेन है तारगदी यादुरिरबो सीदी अखोई हम थोकते बा द मणिपुर सुमाने यम तोई लुखम माइथों उथोकबो नतबो मैम साजलकपा सिदनती अखोई यम लेरी मणिपुर यम लेरी मणिपुर दी सिनी अखोना सि तोबो खुदो बना हाबदा यंगो मणिपुर से अखोई मणिपुर से कई मारा भक्ति बदे अखोई पृथ्वी दा ख्वादी चावबो लान से अखोई कई लान हाबदा रिलीजन वार अखोई मणिपुर अखोई माइथीबो लेखरबने लेयबनी सम समना हाइजने मे अखोई मोंगबा हनबान हाइ लेबजे अखोई महाबली उन्थोई मिदना अखोई नुमाइ जिंग हारिबजे कनो अखोई कनो बारोनि जिंग हारिमिदना सि अखोई नुवाइब्रा सबु मोखों गजे अखोई हाथि सो हारिमिदना अखोई इमा अखोई इरेमा अखोई कनो लाइरेंबी इरांगदांगजे अखोई कामेखा हारिमिदना सोना नमजन अखोई लुखम माथो ओथोक तौरेबा सि अमनि को हाइजे सुमाना अनि सुमाना लेरिबा सिमजा आजि सिमजु सुनते बजा कोई एंगो कुकी वार कान थोखी कान लेरी सि लेरी बसे सि पुनम करान बसे सिमजन मुखजन बे इसन बा मैम पुनम मगजिंग जे करिगिनो अखोई लेंगाक लेरी अखोई सिदा मिनिस्ट्रियल लेरी सिदा अखोई मैम लेरी न एजुकेशन लेरी एकाडेमिशियल लेरी मैम कोई लेरी बनेबा अखोई लेरी इसन लीक ओरगा जहाज लुफन भाई बसे लुपनो होना बे यारोयबा कना लो कना क्वाइ सिम्पली नो तौनो हाइबे से लेंगाक लेरी सासल लेरी लेबाक से रूल सुब सब लेबाक दे अखोई यारोय हाइबे से मसी अखोई चीफ मिनिस्टर होरगा पाइबा मैम पुनम लोइना मसी अखोई असुम थिदुक तो अदु ओरगदि खसु ngमोय ngमोय हाइबा अखोई गगान थमि वफम से असुम मगनी हुजि रोंगमै नगा काउंसिल गी मणिपुर बन ओंथोकना कनग्रे पुलिस की डीआईजी चटमिनगी कमीशन की चेयरपर्सन थटलग लमखांग हलनग्रे हाइव पाउसी हुएलन पाउगी हेडलाइन ओरी हुएलन पाउगी टेप हेडलाइन सिना मखाताना हाइबजे कांगपोकपी अमसुंग चुचानपुर डिस्ट्रिक्ट लेबा नगा फुक की मियोइसिंगबु नोने डिस्ट्रिक्ट की ओइना अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की अरेंजमेंट अमगी मखादा थमगदबनी हाइव डिमांड असी रोंगमै नगा काउंसिल मणिपुर न तोंगान तोंगान बनगा फुक की लुपसिंग खुसुमदुना ngarang ahing nungyaidagi matam kaltana imphal jiri lambi yauna bisnupur khopum gilambi da chatharakiba ban blockade की खोंजिंग कनमन गिवन इम्फाल दगी मणिपुर पुलिस की डीआईजी अम याउना नोने तमना चखिबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस यूबी साहा ने लुचिंग टीम लमखांग दगी बन सोकट पसिंग थलगा इम्फाल हम हलन गिरे बसिने ngrangi बनजे काका यम कनग्रे कनगिबा बनजिदा लाइबा वहंगदी बन तौरिबसिगी मरोइबा मरमसी अपिकपा फुरुप मंगा नि हाइदना आइडेंटिफाई तौरिबा फुरुप सिंग असि मखोइ चुचानपुर अमसुंग कांगपोकपीदा चलहनबिगनु मखोइ नोनीदा मोइ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट से कन्वीनियंस नुंगाइनबगिदमक्ता मोइ अदा चलहनबियु हाइबा मखोइ डिमांड से कया मतिक चाइना खनबि कगा डिमांड से अखोइ केनुगी मिराज आइदि मरम चाइना खले ओके पेरिफेरी दा अखोइ चुचानपुर अमसुंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट दा पेरिफेरी लेइरबा अखोइ मोइ रा कांगसु मोइ मंगा से मोइ हिंगबदे याम वाना हिंगे याम नंगाइ तो वारे अदु दा कुलगा आजदि करम प्रूफ सिंग से कबाइ तौना कराना नमधरी मोइ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अदि मोइ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ताना सत्पा मतम करि अवाब करि लेइरि खोलि हाइबसे अखोइ जिंबिगदबनेबा मोइ एज ए ह्यूमन बीइंग नेबा ह्यूमन बीइंग मो ओरगा मोइ फंगुम थोप राइट मयाम मा कोइ मयाम दो मंगल लगन थमबु फतेबा अदु माना लेगागम लेगा माना सिदा कने को नोने डिस्ट्रिक्ट सी अखोइ मोइ से अरेंजमेंट अमा तोबियु हाइबसी मरम चाबनेबा अदु लेगाना हुजु तौद्रगसो अखोइ तौगनी मधुगी अरेंज तौनो फोनगनी सि लकुत करे हाना फजना हाना थम फैयेबा अदु मोन हाइसिक मयाम मेमोरियल पिसनना लाउखे मयाम ताबी दबगी अखोइ मसिगी बन मतम कक्तब सिंगान तांग ट्राइन पंगी मिड नाइट तगी हौगिबनी अदु ngarang जे दुबुति कनग्रे याम का मोइ मफम अहुम दु यong तौजे मरिन अदगी नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिला लंबी अदगी बिशेबु गताइन लेना सि तौरिगो तगा बनसिदा अतुपा वहंग मना याम मरु अतुपा वहंग मला लाइबसि ngarang से ड्राइवर मयाम मना अखोई ममितगी मपी तारगा वीडियो मैम थादोरपसे सोशल मीडिया मखोइना पुजरक्पा हई मखोइना पुजरक्पा पोचे मैम पतलक्पगी अदगी अखोई मोइना पुरइबा पोट मैम अदु सिजिनबा यारोइदबा फिल्म द लेरे अदु मखोइसि चत्तबिदा अखोई बन लेरबनिना तोंगान तोंगान मफम द मोइसि लेइबा मतमदा खुदोंग चादबा मैम मायोक नै हाइबगी ड्राइवर मैम की मेकअप मिराउ खोल सिमा याम चाउबा इशु मोइरि नकल मरोमदा अखोई एनी बनजे हाइबा बनसे खकी ओइबा नतबा मणिपुर द थोगलपा एनी नेशनल हाईवे दा तौबा बंदा मणिपुर दा थाव ममन हेंगलपा अदगी देन गैस ममन हेंगलपा बन्ने कौई हाइबगा करिमता बंदुगी इंपैक्ट करिम लेत्रंगैदा सोंदना खबर दंग सी इरे ऑयल डिपोसिंग दा थाव मरांग काइना लेरि हाइदना खबर दा मुक पल्ले अदुगा सोमदना ऑयल पंप हंगनरक्तबा
hekta thau phangak adagi den gas mama nyam hinkalakpa poche gi mama wangkhalakpa sigi issue ji malai aduga manipur da ngarang gi oina landslide thokpa amsung banjiga ani sina manipur da yam chawna inconvenience sokhi gi matang ama lei ka kari happening kali ni miraj si da gui sidene ko na hari ji lenga si leidra na mayam hang ri je bo lenga si ma gi rom chop lo lenga si bo ain ji bo ching ma chung tam ani mak si pun manipur ji bo sana bang mi brai bo sing di administration leidra ha bi wa la ya bo sing di ko gi nation highway ko bon ban ko bo ko do gi la gi ta bo ban to to nung ma to na ban heta thing ngam me bo nation highway ani si matam chana phajan thi le sebi da ba adaga nation highway da leire ba mayam gi pura decode mayam ko ati culture da tawdna si se mulli ba khol ba tawru mayam pura ma se se manipur la ga ma sung bha da khangi ne ba asi masi phajana masi sengdok tra control tawdna nation highway je akoi gi masi free oi ngam de ba aduna akoi khoi nu si le ba di driver highway si ni driver highway si mi gi su yum ke pale ba mu ji mi yo bani mon ai nung tin khai jana bona pusin bira ka akoi ma sari thakli ba se mi sa bi put pun mak mayam se moi gi gak ta ne ba ko akoi di india gi aso la lu market la mani manipur si ni ke market ni india re phil ti ko cha ba phang de hingi phil le re ba aduna masida akoi gi bal blockade taw ri ba mayam pun tom taw le je langa ngam masi kam da akoi masi control taw ngam de ba adu da dia je ba ko halale hari do imhan jirpam bila lambida akoi gi se kuki gi ima be nupi be nga thuwa kanda akoi gi army me amle da so atoi ba peram di post de ga so moina dum thinga ga chalan de ngam me ba sida akoi gi lengak na swai da akoi bapura da phama ga nuai na choki unga ga na akoi nuai re na leibi gi wane ba ale bak ama chakot pa be transport and communication gi makhaya na poli adu akoi gi ji water route leite manipur da ising lambi leite rail lambi jo ko ji khongsang ji ba jo re ko adu imphane jo ro di matam ro ku gi ni adu na khoi gi di khwai di khoi ro hoji ki ori ba ji nong tak ki lambi ra akoi gi ina khunma sen ba khra chak trin to wa da ne ba adu khwai di oina khoi manipur gi ori di bharat ka samnari ba akoi to ru ba di nation highway ani si ne ba nation highway ani gi adu mam important oi masida kai no makram da akoi apan no tholo he ba se khangna akoi manipur nga ngam de for the ko alai ga ke maming digi lei ne ba adro ma chai ni chu ya ba di honorable chief minister birena naron thodang do mana ko gi editor oi gi matam mana editor ni i akoi ge imhan di ba problem bi je akoi ga no da kolas ma tak na pi ho le ji chalu gum je na lambi da tu apa da pi da lei ra ma lei ra tu ko no manipur ko men sungam dre india ko men sungam dre adro ma che chalu gum ji kolas ma na pi ho le ji hai na man i gi ne ba clipping du puto ba ya adumai si bog do moina minister oramba ojik si minister oraba aru editor oramba na chana hai na le no mabne ba adu kari gi dam to no manipur lon do nga ji ba pura ga soi khara nga ku na tro soi de di bal hek to boga kai ma imai beng sing mahiro sing na ma gi baram cha ba ku di malam tan jama tam soi de hek da ka gi mo gi ise chen chen batam de di mo bom ka sang tiar ga ka sang ni ari ba police ka gi map chen ga thugai ga ni ahi to gune ba phải thì ya đi vào, cái này tôi kêu à hôm nay tổng mà chú cái gì nó vào, à tôi nói mà chỉ lấy học sinh số mà cái mình phụ gai nó vào, mình phải học sinh gì phát ra vào, mình số là vào, à mà cái lấy này kia, à tôi chắc ấy thế nào, à mà sao cái gì nó số mà cái mỗi mà nó chỉ tham cái tàu rùa vào, à tôi nói chứ, rồi mấy người cái mỗi tàu rùa bal có, chỉ mà tầm các tấm này, mà xin này, những người mình đang tập ví dụ aku kita ko petroleum production mayam ko adagi ko LPG mayam ko si pusilaga aku tok duri ni ngarang mayam de queue le apa mayam queue le me tu ko kai giro ko ki hetta ban to ko ko petrol gi aku pump house petrol de len thedi kari gino yes mari nei ba ko ki be de PDK ke mayam pun mari isok ke gino ha tu mana kur ke sala kan isok ke anu tu mana si atau ya da malung gi dia on di pota kai de mayam de si le mayam pe de ko be gino bi pai bi gino si le de sarkar da ki mari le ko hai tu kari gino ba heta petrol ne ka thera jana petrol nil len thele ngi sona kan da di petrol pam di mamang da black ka thau pare sana jo le yes mai hawgun ra pot ma thau ra adu di ai le de bra do black ta thau thau ya ji phong no ba la ga ki mang to re ba ji mi sai mang to re ya ki be de pd mi sai mang to re ya sp ki mang to re ya dg mang to re ya akoi ki petrol pam mamang thau ji black jo le ni ma man jo ka da na si black market ta wo ko sarkar aya pi ko saman re ba adu di petrol din lahari bodu ki mai petrol na ko ye on ko me ko do pam do adra nang ki location kya no kya ne tha gi bano nang ke no chik tok duna chik tok ko phara ga sile hayo
ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯄꯥꯏꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯣꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯄꯣꯗ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯥꯇꯤꯗ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯀꯧꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯨꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯍꯨꯌꯦꯂꯟ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ PMGSY ꯒꯨꯔꯨꯡ ꯆꯠꯂꯕꯔꯥ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2012 ꯑꯃꯗꯤ 2012ꯗ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯨꯛꯁꯦꯝ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯁꯔꯇꯤꯐꯥꯏꯗ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ ₹409 दशमिक मौद्रागा तरेत लौथोक्लंबसु यावरे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा चांदेल की खुंजानी ने वकालकले कोर्ट न मिनिस्ट्री अमसुंग स्टेट के ऑफिशियल रेस्पोंडेंट मरी अमसुंग कंट्रैक्टर अहुमदा नोटिस इशू तौग्रे है वाफमनी काका PMGSY की वाफम जी हंदकसु असेंबली दा यमकन लाउनगी बगी ममी तारी लेबाक असिदा रूरल एरिया दा मियाम की लंबी थोंग सेमगतनबगी दमक इंडिया लेगाक ना होतोकलगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बु थौबु ओहिंदुना लेबाक सिन बथुंगना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की मखादा पैखलिब थबकसिंग मनुंगदा मणिपुर ओइनदे चांदेल डिस्ट्रिक्ट योजना असिगी मखादा यामलब सेंट्रल काइथोक्तुना तोंगान तोंगानबा लंबी मरी सेमनबगी वा ऑर्डर पीखरबजु लंबी सुक्सेम सेमलमदना मरी लेनबो अथॉरिटी सिंगना साखंसे पीरगा यामलब सेंफम सिंग अदु लोथोखिबगी वाफम अमखक अखोगी हुयलन पाउद फोंगली करी हेबिनिंग मणिपुर सिटी अखोगी अंग पुलेबांगने मणिपुर जे अखोगी वा ऑर्डर यावदना खथब सुजलंबा अको वा ऑर्डर यावदना खथब सुजलंबा अदगी थबकसि फजना अखोगी सुब लोइदना अखोगी फाइनेंस बिल लौथोलंबा आकाश बिल लौथोमा गाइसि मणिपुर तुम चाली बियोना मग तादना लेरेबा आइना बगा हंजनजरबदा आइना हाइजबदनी लेबाक अमा चखुट बाइबि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मखा याम पोलेबा अदुगी दमकता अखोगी PMGSY की मखादा लंबी फजना सेमनबगी दमकता मेगी अखोगी चांद्रेंदा लंबी मरीनी अदु सेमदुरिजिको सेमबसिदा लंबी मरीजी 021-22 की जिदा लंबी सेम लोजना लुपा क्रोर सहूंगा ट्राइम्पान अखोगी दशमे अखोगी 92 सम खरा लौथोखी हाइबसे लौथोमेन हाइबसे अखोगी हुयलम पाउचेना फोंगी जबासु एविडेंस अदगी मागी लेना कोन करा फोंग पब्लिक डोमेन दा गवर्नमेंट मांगदा थमइनेबो पेपर हाइबसिना अखोगी न्यूज़पेपर तौरीसे मदु मागी डॉक्यूमेंट सि लेरे सि तौरेना फोंगिनेबो करिगुंबा अखोगी न्यूज़पेपर सिंगा थीरा फोंगा तारगदी अदो अरे मांगदना पैसा लामचकिदोइनेबो अदुना मसि करिगिनो हंदा अखोई मिराज हाइबिरी हंदा हौगिबा पांथोखिबा अखोई असेंबली बजेट सेशन देजु कनो PMGSY की फदना हाइगी लंबी सिद सिंग अटेक्टिव मैम सि सिंग मतमतना लोसनदबा करिगिनो अरे क्वालिटी कंट्रोल तौदबा करिगिनो से करिगिदमता मरि लेनो जिगिनो हाइलेगिबको अदुना यामना खुवांगैना सगुन तौबा अखोई लेगाक अमा लेना लेगाक अमा लेना अखोई लेगाक तु लेना हुरानबगी अखोई मकोन सारकपा अरे ब्राइब तब हेंकलपा थबक सुद्र पे लौथोपा सुम मैं पुरम हेंकल तारगदी लेगाक तो कमाई लेनो हाइबम लेयबा अदुना हुजिकी चांदेल की हाइब चांदेल हाइब सिसु मणिपुर सिंग लमनी सोथब लमी थों फतब लमनेबा अद मणिपुर लेगाकना क येंगदबदि सोथब मफम सिंगु कोगी चखरबगी थाकत पुखनबा लमी थों अदगी कोगी हेल्थ सेक्टर अदि एजुकेशन सेक्टर को अदगी लोनमक सि फगदंगदबनेबा अदुना हुजिंग बसे होयलाबांग या फजन पुथोरे होयलाबांग पाउचे होयलाबांग पाउचे थागेनगाइने याम थागेनगाइने सुमाइना कोगी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग थिगलगना इरकपा मयाम पुन मयाम अदुजु मागी खुदम चंग मयाम तौरगा तौरगा हाइबसे मसी यामना कोई आई थागेनगाइनी अदुना मसे मरी लेनबा मणिपुर लेंगा करगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर हौरगा मै तौरगना मसे कमाइन तौद लंबी मरी सेमदिबनो कमाइन तौर सुगम पैसा सिंगसे लौथोखिबनो थितौन हाइबसे थिगलगना मदुगी सेंजर मदुगी मयाम थिगदार अदगी ते मयाम पुन बुक मयाम दो अदु आइनि मतुगना मचरा फिम थोई मदुना ट्रकदि यारोय मदुना ट्रकदि लंबी सेमबा होदो लोइरे लंबी इम्फाल मनुंगी लंबी अदु लंबी पुरम लोइरेदना काका अखोगी पोंगनाफम पाउ की मरो लाइन से हजु सिक्से मणिपुर दा हौखिबा नुमित खरनि सिदा लेप्तना नोंग चुखिबा ngarang नुमित आंगसिबक मणिपुर दा सुंगलेप लेप्तना नोंग चुगी मसिना मणिपुर दा हाना ngasa इम्फाल वैली दा मरोन इम्फाल शहर दा इसिंग थुमजनखिबदा मियाम मियाम अवाबा मायुनखिबा युंकै मियाम अम थादोंदुना रिलीफ कैम्प दगी हंजन हौजि फावबा लोइनबा नत्रि मरकसिदा हौजिकसे मुका लोयालमदा इसिंग चावबगी थों थौदोक मियाम अम थोई बिष्णुपुर दा इचाउना युम अमदि ngaगी फाम कया थुमजनग्रे इराकनबदा नुपी अमा सिग्रे टेक्चम दा चिंगनिंगाइदुना थों फुमजनग्रे इसिंग इचाउ थोकले हाबसिना पोकनाफम पाउसिगी टॉप हेडलाइन्स ओइरी नकलमरोमदा
huyen la pau top story sing manung da kakching lom da lofom sing thumjin gedra mi painare wangjing turel mi painai oiba thakta chele bisnupur gi na chau da ising pumlang langkre hojok jik notice mi dona phangjaba pau da thawal turel ising kaire haiba pau sing sina mapung oiba pau edi hojok manipur da ichau si yamna unpredictable oiba nongni nong hek chubaga hekte any mafam da ichau thokpa yaba aduga haiba mafam punamak si loina vulnerable oiba affected id imphal manung bo oiro imphal gi mapan aikoi tampak tari mafam sing si bo oiro masi da natana mamang da senapati da ichau thoki bagi achau issue lady chuchanpur da thoki bagi achau issue lady kari happening kanoni kanogi ozamira masigi di akhoi na kaino ha akhoi na miui bana hingba matamda sing pat turen umang wamang adagi sa uchek se akhoi yamna akhoi maru oi akhoi thana ba yada bane ba manipur se chingron na pan question ba hai bane ba chingron na pan question ba akhoi gi manipur akhoi gi national akhoi air condition ga hai diri ne ba ai nga sai kanje padana akhoi gi chaman na leiba aduguma yamna nugai ba pam mane ba adu kai dore manipur da leiba mayam gi akhoi gi manipur ki se leba takpa phaw se leba akhoi de turen jing mayam gi gasman turen gi maru hor phama pro tha upam bi kai gi mayam pam umang ji loila deforestation tok kre ba popi thagla kre loila ko thore ba adagi adagi uche oya sa uche mayam mang adagi white den mayam ma loin phujin kre adagi phawna and phawra ko mai mang makhan mayam mang ba adu di ai nga sa gi khal je ko yam chong no ko karak pam oi ne ba adu nong hek tabaga akhoi gi casement era turen gi maru du lon upan upan du hawri ga di nong tarak su adu upan gi mara sing na chupsul la ganda matam jani sing thado ga sing jau gi to honde ba ko hujik di hek ta nong tabaga hita ising ge soin erosion taw chen thara kana hek taba pung maga pung khai mang de impan jo ra su thumbu gi dai re ba swai tak la ko ching pat turen man pun bak che ko gi kok thorok pa punjilak pa ada iram nala ka ke me pun bak che pa da siam da ba haina mi taing pan se lei ba ku jiba khuding ba ki ba ko la bam loi le gene ba ado ba kon mam se loi le ga du ko ising gi ba ko lei tre ba ising gi ba ko lei tre ba ising ba ko ro ba ko gi white den mam ka gi mam pun loi phun gi re ba tu ren khung the le tu ren ko ba tho thum je le le ba ising gi no het ta ba kai to ga chen le ba ko ba phum ja yum da le ko chen le ba ado ising gi ba ko la ba ko gi le phum tho e ba ko ma se ni ado ga yang no ta ba sa gi ko gi bisem bo de ki do Bisempur district ayam mereka sing thume adu sing thume Bisempur district ki oina so ki loktak pakar samna ba iram lal ka ki maya pur bakse loina ko ki hin matam nang ting bidre bo loktak lip irrigation gi high canal low canal lai ba man sing bi ba maya pun punjin miran lai ba ayam maru oi ba maya pun bakse ko punjin le ba adu nung ka hek ta ba matam da adu ki ising nura dum chenthok kun lai ta ba gi sing chen la ko la ising chawwa de nga gi pa maya pathok pa adu ka kakching gi ama tobudo kakching gi resta chaw to rogar ma gi ising du adura chetu khreung ne ba adu ching chep tu ne khai rak pa de gi pura ko gi lo pari kya ro ma wi sambar chok du mang do re ba si jing sing ne khai re ba ma ta mo de ching du upa bi pa na aurom mani upa no pan mara lai ram re ba sing du hu je ko gi kendra ma gi emeri gi mamang dal laiba ching dum ama ko dum mai har ba da mara jcp tara thajir ko ra sakib da imere dun yeng na dum leiba ngame ba disik image sing dc mari leina ba te mano yeng lein ngame ba kani no na jodi mi gi sedun forest ra de gi risa forest ra so hi dabra kani no ha bi yeng de ba ada forest and environment ko di climate change mayam ma ju kai no yeng de ba masam la gi department ma ming de ko pa ga lai ba ada ku na ju ai ha jaw do mi ba ni hing wa sing pat tur umong man oksiga ko mai leini ha bi sing de ba de ga janwai ta ba na ai ko tham jage ngarang dupi ama de sire ko ising ni irak na dana sire ado mona hi da chalaga lu ka gi ngang ka bi to hai ba ado aina sida aina manipur ngak ta ai ko da jani handak doktak pata hi laksin na si ba je mi hadir ahum sure ba ado aina doktak pak ki moi ngami ore ba moina doktak pata lu tha thum dana lang thak dana nga ta mugi jipika uje ba maya pa no heroin me pon bakse kaya no khang to ko ra ko gi life jacket mom di su to wi phai life jacket isu to wi phai de bana life jacket tu le ga hi holo taw sing laksin bi ga ma taw ko ta kan bang gi lo lei le che bi thibi me pur bok akoi ki chatnari na adra swai to ra ga mari le ma district administration adagi loktak development authority da ko mari le ma sing jaw thol e hai ra ga di guidelines khar ju ko guidelines khar ju yaro ising gum yaro guidelines khar ju ko gi yam le na po na ko la ho ga dam ni ada ko gi sing jaw le ga tum le chen ba mi si ra ga ko gi si re da le ba kari no le ba chi ga do ni bo ada ai da hayen we le ba chi di
hek hawdagi hawna lebak ki lebak mapu achum boy gadamni se som ne se jom lai gadamni sincerity oy gadamni honesty oy gadamni lega ki mapu dagi makha ta men khomjil laganda aseng ba lawmaker myang tam to kathuk ngam ba dum ba oy achan miyang yega thau taw da ba maming digi oina chokki kalaga chum lai utara gadi yaroi ba aduna miraj habir do ising jok thoga di madurigi chakin thrang no gudaba saloi do kumoi do tabo thau ba yama miyanga khagan gani chi akoi shi shu ai achumani ga ichau ziga mari lena sanga express ta fongi baje mafum kaya da ising thunjan gre chingi lambi sing ningkhai re adnumi kharani sigi mamang da churok nong makha ta ki gadori haiba mase weather report chi pali imai chang wang cheli chection thorong lokoli haiba imphal tu re na madina bul tu ring yo fam yauri marak sida manipur da kaga isau si yam kana chang la ka do gi mami ta re du ka ching ga tam ga je koina ko ching tam hai dan to khai ba mi yeng ama da mayam ni yeng ga ju ichau la ba ka ko hekta mari leine ba ching da na ching ning khai ba tam da na ising chau ba na jaga na ko ching ju tam jo ni mi ising chau mi na ba gi se dum yaw re ba ching tam ani mak si ching da nong chu re tam pak te ising chau ba si po se dum lei ri manipur gi apun ba gi saktam ji ichau gum ba thok la patru he ning sing me ya bran khale ka kari gan bi hoi mi ai ya bane ba manipur je bi hala bane chi churong na pan question bane hai ne ba ya man ngai ba pham bane ba adu amna bi gi ngai bi shi le adu da manipur ya hina nation highway adagi ko state highway gi manak ta chali ba ching chip ta da bi ma ham chali ada matam da gi ching du ko gi ching karam na ma se soin test ta da version se karam ba soin no ni hai gamra si ta ko pra highway ma si ju thidok pu yai adagi ai ham ya sa be to bu yai ada ching si digi tharib upambi ma pun mo ba se kokthok pu su jam lali asi hana thinga da bani ada kokthok pu sing ju maram chadna to ai ni mutung na cha do da bani so ai na ko gi section ba thawuk thorong mayam pun bak se matang jana ko gi tawba ada ko gi miyam oi ba ko lei ba miyam ju wakhan ni ta han ba si so hoi da ni ta hoi da bani ai je ngak na chaka da bani ba ada heta ching kokthok he to thon upambi ya le je na ta ba so to mayam digi ko gi ma si ching ning hai ba ma to mayam gi tholu pare ba aduna ni so mai awa ba ta ba tam din manipur je to kai ta ba gi mong ja le ma ga jo ama to ina sini hai ba miraj hai ri do aduna bani ko gi emele humpu je sing sung tam ko assembly man bi ka ri gi no kari no ro mai ma gi sing gi emele amana chanjin ni karak ba or ma emele amana ma gi mana assembly segment du da ma gi lambi thong kamai tori school kamai tori natra adi ana election kamai tori adi adu mi gi biro property line da line pangkhai lai bana kai kayano khucha hai bana kayano upalo pana kamai tori adi thak na ising na kamai tori mai ising phangi bra hai bi mai department loi na mai mi sian dum do ye ga chi di phajna taro ga di yai ba adu na emele amagi mamang ga ba saka gi school lamada kaptan lai ba tek lai ba private school lamana heta yom da mai tam yom tam da thausa da bani ngai da gi lai huji lai huji sibu yong ne akoi gi si ne se ko la bi ka tor ge si ko le mi chape ya tre ne ko nu mamang gi lambi mem bi ko ka dur ge ba je chape ya tre ba sim gi awang thang ba le ba lambi do por hot me amal lai ri ba si ka tor ge ba je si yam na ko gi bani pur si da ko drene adi ko si patau gi me na sing yo no pai na he lai ri ni manipur phan si bu smart city onan ni hai jane smart city tha thak to ro gane hai jane swan to gi thabak si da ko lambi thong sem ba ari net and the tham da ba to no thabak si da ko gi le ga yam sa tin da ko le ri lambi ma thak to bo ising tung ba ju kana do gi ba lambi sem ko las thaba hite ba ko las thaba hite engineer mayam lai ri lambi me ja si da bon hot mayam lai ba ising tu mayam nala na wang khle lambi na a ko le lai re si pura mak si lengak si mamang atu mang thok pang ta le ba adu ma sina road and the bridge ki o ba pwd da re ba engineer sing man pun mari le ba engineer sing se kolas ta ba ite kolas ta ba da bi chen ba ite nala chen ba ite ba adu ki maram de akoi hujik adu ui ba lambi ro ju uri ba kaga yam chumani atopa pau mana kaga ina lokachari ba pau si khoi matam ju le shalatra ba lo shalakui ka dang tu ni black the LPG yon ba phagat na hot nari haiba pau si ekoi ki top story sing manung da among oiduna ekoi Sensang Express ta fongi mapungoina masida yauri ba ji hojik ki oina LPG gi mag asem go maman ji 954.50 ni aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 2,200ꯗꯒꯤꯅ 2,500 ꯐꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ LPG ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯀꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ LPG ꯁꯤ public ki utility se ayambadi black ta depend to black ta ki phangbo oina tawri kaka even black ta ki phangbo phangdana yam wana bagi tang leitaba nate kari habiding kaka ikoi LPG si black ta yon nabagi maru maram se kari no black ta yolaga su maman si lupa lising ama yodaba maman je lupa lising ani da ama de ani changwa da yonabagi maram se kari lege habisini kaka kari habiding masa kero ne me akoi Miraj LPG pusle LPG di akoi thabak tawri ba koi oil pump dong ko leiba mafam madra LPG leiba magi me por baktor mana ABCD mo e dara kyam leire magi akon do adi di dara kyam leire ara kai da mo si yen thokre kai no hai ba si akoi ke PD ko mo mari leina ba si no mo phadana ku chi check to dam ne ba adu na tana mo dagi mo na dagi no le akoi yo thoro pa ne ba Milo, aku thoro pani puri kaino ne, mi phau jo le kaino ge ne, black kasi le jab le akhui ge la director ya ba, lo tong si tau re ba do, adu ma si ge akhui ti awai ne petrol, diesel, are ge LPG, si akhui ge sing sak thong me, akhui ti sing sak thong de LPG atang akhui ge si loi na si thong ai ne ko, adu mi begin ti sak de ya de por ma mo oi por ma si akhui ge sor karbar black sana ba, hai ba che masi yam lan amane ba adun di mari leina ba akebe de PD gi minister ko gi bungo Susundro ko yam short loi bene yam na haw le ba mani adun mari leina ba magi director adigi mari leina ba pur mona masi kamai to duna black to tong jol ino kana no hai ba mo no patna thigala ga mo buk to ga pha ga ai ta bu lo ko no ba adun metal je ko gi masi ko gi yaroi ba adun dina kangkhat pa ai gi mini kangkhat pa kakelaga to ya ko lili hari to hai bi pim da la abra hai bi mi yang go wang hange ba adun hoji ko Miraj hai bi do ni black te LPG ji baman hono baman tang pang e ari petrol gi pam me am kiu sang leng e ari petrol pam da ko gi petrol ni le na tha le re ari mari le na ke de PD gi ni kem le de ke do hai bi do fa da ma so na ko survey to ki gi hai bi do si ama changi adun tra ga di ko gi huran ba di ko gi section de ko gi ko gi huran ma ngam moi ain padana ain jingak na chaliba ain thuai mission je ain tungna padana ko je charak birigadi ain thuai bi ko le ro yo ko adana ain thuai ba mission je sum yeng na hogdo nga cha ba yeng ei do adama ju leibo irgidi ya roi adama sini do le ai hajebi le yak le ri sa san le ri le bak che ru so lo so le bang ni hai ba se ko gi langa pai ba mayam pun ba se do maker je lo maker o le ba MLA ke gi mayam mai na ma si ong tung ngam do hon le bio okay ne kaka yam nuai jai adu aroi ba ki pau ina Bangladesh ki irang aran ba musung lan lamjing ga da tok nga ayamba India dagi sandorok pani hairakli haiba pawsi khoi ki fact checking website ama na khoi Bangladesh ta hojik leibe irang haiba tare hokiba numi kharani sida thokiba Bangladesh ke prime minister na mafam thadoga magi mama leibak te India da tamna chelakhiba masida sandoiba magi violence ki aran ba paw mayam si 72% di India da west over musing the sandorok pani haidana claim tauri masimak si ngasigi huyan pau che da phungpa pau makak ni kaka tasing India da fake news ki ihop ipoche pochi achumba mal halaga chumdaba aran ba pau mayam man semjala kana mayam se sensitive oina maduda puna bu hona bagi khongthang ki yam toina uri India si di missing yam population ni aduna sigi phibam sida India se fake news ki factory yam oira ra habisini kari habini nang na haiba wela bang na tawriba dugi tang ki yam phajaba kenu ni akoi mari mu khung chum na BHS oiba like fake news have de ko gi sigi yam ta fatwa ma amane ba si ek aran ro paw ma de gi me gi miyang i hok thok tara ko gi hana suna ba le ba mang ma yari ne ba adana masira de gam na kho thawa yaw gore ba am oina ko gi u leiba oi leiba pur ma gi se si jo ko gi India gi lengar yam so le yam so le ba le bak thu ga ba kana kana no aran paw chung ba kana kana no ai ba de yam phajana ko gi thira ga du jo ai ni tu na thabu lo ko mu thu ai ba adana Bangladesh thuiba digi wadu India digi oina magi fake news ba arana paw har ga taw ni ai country ani leba ani ni ko ode ke su chokot pade ba amode Taiwan country thak lai ba aku Bangladesh kai di India ko ka budi ko gi ke jam keneri ko ari jungo leba ani ni leba amana kitang so thrap ko matam amada ko gi mayam pur mangda ko ka dore har ga chokot pina ba mateng pana ga jamni
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯣ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯍꯟꯅꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯐꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯅꯦ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯀꯀꯥ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝꯆꯥ ꯁꯝꯖꯥꯏ ꯆꯤꯞ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯐꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ MBBS admission ꯒꯤꯗꯃꯛ country ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 3,000 ꯍꯦꯟꯅ admission ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ JR International Education Consultantꯅ 2024ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦश Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan chingba country kayada top medical college singda MBBS admission gi kudong chaba pizari khwaidagi hongba fee amasung installment basis ta PTN-duna yamna line MBBS tamba gi kudong chaba pizari MBBS admission gi damak loan facility amadi scholarship gi kudong chaba dasu mateng pangjari MBBS, MD, PG diploma gi matang da free counseling gi kudong chaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai paknaba hotnabagi kudong chaba pizari contact tobiyu chahi kun hana north east state singda MBBS admission da FMGE exam da mai pakpagi chang khwaidagi wangi student puthokliba JR International